Kinong tray jong MEECL kelap penlong ya ka jeng nak kai cricket apren ki para nong tray jong kan dikata tray kam ya ka balatip kum ka intra MEECL day night cricket tournament arajar arhuai. Ia ni ka jeng ka la pri de ba ajut khare ublong president jeng ka AOPE hakan ka siba pri ka tournament la pelong ya ka jelang haka balap nya de ba wonderful pakantain ublong ujal sekretari jeng ka AOPE ba dia ka jeng pedang sobhara ai de ba balan bak khar kam ni. Ke tim ke belak kai hani ka snis nang kilong ke new building cricket team persya ya ke umyam e. Hakan ka tournament ka belatip kum ka day and night cricket la shemata de ke tim ke baper ke bekantup ru de ke pat ke district jong ka jelah.